Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Эреже плюс программасы кайрадан сиздердин назарыңыздарда. 2 айлык эс алуудан соң биз кайрадан өзүбүздүн ишибизди баштадык. Барыңыздар биз менен бирге болуп туруңуздар. Биз дагы да болсо айдоочулардан жол белгилерди сурайбыз. Саламатсызбы? Мен атым Рамазан, Ынтымақ телеканалынан. Келиңиз, сиздин документтериңиз текшерингенче мен сизге монда жол белгилерин көргөзүп турайын ага. Макулсузбу? Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Остановка запрещена. Канча жылдык стажыңыз бар айдоочулук боюнча? Стаж 13-12 жыл болуп калды. 12 жыл, анда булчу? Бул Ауго, Дубайный полоса. Кайсы жерде окуп алдыңыз эле айдоочулук күбөлүктө? Жаркын жол. Ал каякта эле? Макаренко. Ош шаарында. Муну эмне дедиңиз? Запрещена, да бул? Ооба, туура эле айтып атат. Запрещен кандай күндөрү? Бул айдын так күндөрүндө машина койгонго болбойт экен, автоунаа токтоткону. Ал эми бул болсо кандай экен? Жүк күндөрү. Жүк күндөрүндө эстеп калдыңыз бага? Келиңиз, бул. Бул койгонго мүмкүн эмес. Эмнени койгонго мүмкүн эмес? Жол болду. Жакындадыңыз, бир аз жардам берип коеюн. Бул жакка эч кандай техникалык кыймыл жүрүүгө мүмкүн эмес, киргенге тыюу салынат дейт, Болот. Assalamu alaikum. Мен атым Рамазан, Ынтымақ телеканалынан. Келиңиз, сиздин документтериңиз текшерингенче мен сизден монда жол белгилерин сурап турайын. Макулсузбу? Келиңиз. Бул кандай жол белгиси? Албонго чыкканга болбойт дегенсиз. Запрещен деген белги, Азамат. Бул Сигнал басканга болбойт. эң туура. Бул Односторонний. бир аз жакындадыңыз. Кызыл менен белгиленгендер кандай деп аталат бизде? Запрещен. Запрещен. Ошондо бул эмне экен? Бул жака жол бар, бул жака жол жок. Буга караганда мунун артыкчылыгы бар деген, Буга жол бер дегендей белги. Эң туура. Келиңиз. Жолдун чекесине койбой жүктөп кетет деген белги. Машина койгонго болбойт деген, Келиңиз. Бул Поворот. Змейка. коркунучтуу бурулуштар дейт, Эмне деп атат? Этият бол. Мен атым Рамазан, Ынтымақ телеканалынан. Келиңиз, сиздин документтериңиз текшерингенче мен сизге жол белгилерин көргөзүп турайын. Бул кандай жол белгиси? Канча жылдык стажыңыз бар? Негизи айдоочулук боюнча. Кайсы жылдар окуп алдыңыз? 15 жыл. Кайсы жерде окудуңуз эле? Южныйда. Биякта? Дасавта. Келиңиз, бул кандай жол белгиси? Бул фураларда жапыштырдылар тиле бу. Ашы 10-15-20. Окуп алдыңыз беле же сатып алдыңыз беле? Окуп алгансыз, Башкасы белесиңде. Мейли, башкасына мынандай өтөйүн. Булчу. Бу шамал. Капталдан соккон шамал дейт, Келиңиз. Бул Парковка. кандай парковка?
Şu son yollarda da bular. Halkıp kirip es atılgan joy. Ha, es aluvchi joy, es ala turgan joy desangiz to'g'ri bo'ladi. Bo'l. Ko'z ojizlar bor. Jo'q. Achki taqva deganlar, dunyolar kelganda. Siz kimsiz? Siz? Mashinadan tushdingizmi? Mashinadan tushdingizmi? Keling adam. Ko'z ojiz odamlar bor. Voditelь sizsizmi? Anda javob bermay turыңыз anda. Sizga da so'rayman hozir. Bu to'g'ri aytadi bu yoq. Ko'zi aziz insonlar o'ta turgan Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men atim Ramazan, Unutmoq telekanalidan keling saga. Dokumentleringizni tekshiringacha men sizga menda yo'l belgilarini ko'rsatib turayman. Ma'qulsizmi? Ha, zaproshil neki yoqqa. Qancha yillik stajingiz bor haydovchilik bo'yicha? Men 97-yildan beri. 97dan beri haydaysiz, eng son kelings. Bu qanday belgi negizi? Zaproshil. Yo'q, 3 burchliqlar. Qanday belgilar? Glавный дорогасы бар. Eskirtuvchi belgilar bular. Men yordam berib qo'yayin sizga. Bular meni tushuntiradi ekstrelka o'shanda? Движение ikki tomonga. Ha, ikki tarafda qiymildaydi. Eng to'g'ri aytasiz. Qaysi yerda o'qigansiz? Avtoshkolada. Qaysi yerda? Pushkin mana. Maktab. Kelings, bu? Bu velosiped tizimi. Yo'q, bu mototsikl. Mototsikl. Ha. Nimaga o'shanda bu? Mototsiklning nimasi? Движенияsi. Ne, jurgonga bo'ladi, bo'lmaydi. Bo'ldi. Bo'lmaydi, zaprishon. Zaproshil. Kelings. Bu tash bor, tash atib, bektab bo'lish charasi. Ağa salmas bular bir jolu. Men atim Ramazan, Unutmoq telekanalidan. Ko'rchirsizmi? Ko'rchirsangiz kelings. Sizdan naga yo'l erejalarini so'rab qo'yamiz, yo'l belgileri. Главный дорога, mana главныйды ko'rsatib o'tadi. Qo'shimcha belgisi deb qo'yiladi. Bu пересечение главной дорогаga, bu kelayotganda ehtiyotda главный yo'l oldida da o'tadi. Çok yaxshilab bayqangiz. To'g'ri aytingiz, o'sha ustupi daroga bir so'z bilan aytganda, yo'l ber deganda tushuntiradi. Bu joy jirginchilar o'tuvchi svetofor belgilari. Kelings, bo'lchi. Bu встречный yo'lga пересечение bo'lib o'tadi. Встречный yo'l kelib o'tadi. Qanday belgi negizi bu? 3 burchliq. Bu предупреждающий, eskertib. Eskertib o'tadi. Ikki tarafda qiymil deganda eskertib o'tadi. Azamas. Bu oldinda svetofor bor deganda eskertuv belgiga. Svetofor bilan jo'nga solib deganda tushuntiradi ekan. Bo'lchi. Oldinda go'sh avtoinspeksiyasi odamlar kutib oladi degani bu. Post var degani. Post var degani. Tak, buni so'radik. Bu велодвижениеga запрещен degan. Bu mototsikl. Mototsikl. Nega o'shanda mototsiklga nima ekan? Ruxsat berilgan. Запрещен. Bu дорога, Pskovskая дорога degani. Yaxshilab qo'yamiz. Remontli doroga va Tashirg'ishi mumkin deydi, tashirg'ishi mumkin. Eskertib o'tadi azamas. Bu oldinda mol chiqib qoladi. avayladi odamda, eskertib o'tadi, avayladi. 3 burchliqlar jalab eskertuvga kiradi-da. Azamas bilet. Tegereklar запрещающийga. Bo'lchi. Remontli doroga degani. Bo'ldi. Esep, bo'ldi. Siz chet tilini aytsangiz da tushunaveramiz. Biz dastlabdan o'qiganmizda o'rta. Azamas. Nima? Yaxshi topdi. Belgilarni bilet ekansiz, biroq qavsizlik qurini taqib turingiz. O'zingizning qavsizligingiz uchun ma'qulmi? Harakat qilingіз. Haqjo. Eskertdi. Ikkinchi qaytalanmaydi. Yaxshi ketib olib. Bo'pti, sizlarga da avjo. Ereje Plus programmabыздын içinde atayın trotuarga тура эмес токтотулган автоунаалардын бардыгын алдыра турган атайын сонун рубрикабыз бар. Мына ушул рубрикада биз 2 ай бою эфирге чыкпай калдык. Бирок мына ушул 2 айда элдин баары кайрадан көнүп бүтүптүр, тротуарларга кое баштаптыр. Биз кайрадан өзүбүздүн жумушубузду баштадык. Бұл жерде тротуардың дал өзіне эле Nexia автоунаасын коюп кетиптир. 697 анан Matiz автоунаасы. Сурап көрөлүңүз аяктан экен. Assalomu alaykum. Мына машиналар силерге караштуу эмеспи? Matiz. Кимдики билбейсиздерби? Так, 29 экен. Nexia-чы? Рахмат. Жастар, мына машиналар кимдиге караштуу экен? Nexia менен Matiz. Бул эгелери жок, Matiz
Assalamualaikum. Kimderdiki deysiz? Birinci eşik mi? Matiz'deki yok bu. Nexia'nınki mi? Tak, bir yak, cevap. Ha, kat tutarsam açıla o. Ha, yok, kullanmayın. Kullanmayın. Bu yakta kamerası var iken. Tak, bu avtounalardın eyeleri жоқ екен hazır. Eşigin kultap bir жаққа шығып кеткен ұқсайды. Жаңа бетке шығып кетішкен бе, қысқасы hazır esi жоқ екен. Ежеке келсе айтып қоясың да, мына тротуарға қойғанға мүмкін емес деп. Рахмат, айтып қоясыздар, а? Біз hazır қайра қайтамыз bu жаққа. Жігіттер, ассалаумалейкум. Тротуарға мүмкін емес еле да машина. Мына хозяин жоқ болып ататын олардыкычы. Қайдан? Алейкум ассалам. Жолдың арқы бетіне өтелі. Бұл Matiz автоунасы меніңше бұға чейіндағы түшкен болуш керек. Бұл жерге қойып қойған көлөкөге. Тротуардың үстіне әлі. Байланыш номерлері ешбір жерде жоқ. Сигнализациясы жоқ. Hazır бұл жақтан есін қарап көрелі. 0161 дейік. Ассаламалейкум. Мына Матизлерге қарашты емес пе? Тротуарға қойып қойсыңдар да, тротуарға мүмкін емес. Мына Matiz, ақ Matiz. Сіздікі бе? Тротуарға қойғаны мүмкін емес те, мына Nexia'дағы кетіп қалды hazır, а? Шеп, сіз айтып қойыңа ма? Рахмат, ештек соны. Су чәйлі дейт. Бұл баласы олат кен, өзі шығыстан ұялды ұқшайды. Байланыш номерлері жоқ екен. Matiz автоунасы. Бұл жақта Lexus автоунасы қадымкідей еле тротуарға кіріп келген. Саламатсыз ба? Мынау машина кімге қарашты екен? Яққа ба? Рахмат. Так, бұл жақ жауық оқшайды. Мынау Lexus. Екінші этажда ба? Жауық екен да бұл жақтар. Рахмат. Әбетке шығып кеткен ұқшайды да, бұл жақта балаларды қалай жауық тұрады. Машинесін алғанға шашқандар көп та негізінен. Мұнеке. Ассаламалейкум жігіттер. Машиналар кімге қарашты білбейсіздер бі? Енім білбейсің сен? Машиналарды? Машина кімге қарашты Lexus? Нарқы Matiz мен Tico чо? Костюм, киім сатқандарды қыл? Nexia? Бұл қайырда іштейтін? Дарыханада ба? Болды, рахмат. İçkeriге кірген көче бар дейді, со жаққа кіріп көрелі. Так, Дарыхана дейді. Кім бар? Ассаламалейкум. 3700 Lexus сіздердікі бі? Тротуарға қойсыздар да? Ассаламалейкум. Тротуарға мүмкін емес екен білесіз бе? Қойып салыпсыз ба? Шеп. Hazır içkeride mi?
Шебепке айтып эскертип коюңуздар, мына Мати сиздерден эмеспи? Монтип тротуардан алганда, монтип баллонду бурганда, могулар бурчаткалар чыгып кетиши мүмкүн, сынып кетиши мүмкүн. Ошондуктан тротуарга койгону мүмкүн эмес деп айтылган. Мыйзамда да ушундай жазылган. Так, бул автоунаасы да монтип тротуарга коюп кеттир. Азыр эле бирөө алып кетти эле. Байланыш номерлери жок экен. Ноль 887. Знакомый машина турат го? Ооба. Адам көп экен го, кайсысын айтып жатам мен? 0887. Тротуарга коюп коюпсуз да, ал жака мүмкүн эмес да. Шо алып коюңуздар. Мына жакта атайын парковкалар бар экен го, шу жака койсоңуз болот. Чорный ходторунан бери билип калдык эми. Чорный ходторуңузду билип калдык эми. Чорный ходторуңузду билип калдык дейм. Кантип ачышты билип калдык дейм. Мына жолдун аркы бетинде да мына Fit жаз автоунаасы тротуардын өзүнө эле токтоп коюп тур. Май куюучу жайдык окшойт. Мына шуну менен Эреже Плюс программасы соңуна келип жетти. Эгерде сиздердин бизге болгон сунуш, ой пикирлериңиздер болсо, анда биздин WhatsApp номерибизге жазып калтырыңыздар.